Za početak bih rekla kao neko ko izuzetno voli prirodu i ko je i po struci biolog i ko je gotovo ceo svoj život proveo u prirodi, da ne treba nikad imamo neki poseban povod da dođemo u prirodu. Međutim, danas imamo povod. Okupili smo se zbog projekta koji se zove Planeta bez granica i u okviru ovog projekta danas realizujemo višečasovni izlet ovde u Gornje Podunavlje pod nazivom Zelena planeta. Cilj celokupnog projekta pa i samog ovog današnjeg izleta jeste da kod dece razvijamo ekološku svest, da im razvijamo ljubav prema prirodi, da u suštini u prirodi oni uče o njoj i da stiču neka osnovna znanja o tome kako da je sačuvaju i zašto je uopšte važno da je sačuvaju. Meni kao edukatoru je divno, prosto niko od nas edukatora ovde ne shvata ovo kao posao, zaista uživam u svemu ovome i mislim da to prepoznaju i deca i roditelji i nadamo se da ćemo imati još prilike da realizujemo slične izlete. Najviše mi se svidalo kada smo cetali čudovište, zato što smo bili
pored vode, zato što smo upravo smetao nam je to čudovište koje su zapravo i crtali. Meni je bilo lepo na ovoj radionici. U stvari, i vele lepo je mala reč da se opiše ovaj program.